umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibethe kwabangcwele isandulelo sehlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo isizwa senkumbuzo zila inkumbuzo kaNkulunkulu Gilu Jehovah Nazaretha sezulu siyabonga sibonga ehlekiso njengemthini namhlanje lenhlanhla ethele mina ethele nawe ukuba uNkulunkulu nazwezulu asimeme kanye nemndeni yethu yonke ethumhlaba sekwenzolo kuzoshaka sendulo njengoba sesingaphathi sesingene nawo amen washo njalo umnino lokuhamba wathi bantu abami ngizophuma ngibaqoqe mina ngoNkulunkulu abafele emakhumbeni amane okufa ngabe abafele impilo zasesandwana ngabe abathwetshulwa ngabe abafele ibhedlela abafele emgwaqweni abagwazwa kungabe abafele aphesheya kwezilwandle ngizobalanda mina uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wemphefumulo ebese ngibabeka ngaphandle komuzi ebese belinda nini ingane ezigazi labo bangene ngane amen Sezuvela ithuba ke manje khanda ngokasezwini ukuba thina esibenenhlanhla uNkulunkulu wasithuma esitshela ngalomuzi noma uNkulunkulu bonke basezwini nezizwe zakhe noma esimndeni yethu esithumile uba sizokhuluma ngale khaleni phezulu ukuthi balwe ngane phambi kwabo sezovela ithuba ke manje basiphakame sitshela umkhandlo ongasezwini ukuthi ikhaleni phezulu libaleke ngani ngesitshele imndeni yethu nesitshele uNkulunkulu amen bahlapha ekhaya amen umuntu ke uhlabela ivesi elodwa ebesiyazisho ukuthi uqhamuka liphilo ngaphansi kwempikosi fika nje ubhobho encane ukuhlabelela ngikhabe usibanibani wasibani ngihambele ethini inkosi yami usibanibani ebese umuntu ebekihlo ukuthi ungani imndeni yakhe imthumile itheni imndeni yakhe ungani amakhosi asezulwini atheni uye ngekhala emphefumulo amen so izinsizwa ngapha kulojamangweni odadewethu bamaduku namakhosazana ekhona athunyiwe nawo wonke umuntu ophakathi kwalendlu inqobo nje mayithunyiwe indeni yakhe amakhosi asezulwini eyifani ngomhlophe engayifakile usola kumfundisi kuyoshaya kumshumayeli kumkhokheli kumvangeli umfundisi njengoba umkhokheli kumvangeli kumshumayeli manje khona izwi athuli uzosuma nje inkopho seduze wakhe kepha thina abanye soqoqelisa sizoze ngapha kwehlangothi zilandelane zokhuluma omama nodade amaduku ngapha ohlangothini kepha umkhokheli usoma lapha ekhona nenkosazane usoma lapha ekhona amen inkosi usisusa ndawana benkosi singene ehlokweni maqala benkosi ngoba sibaningi sisangathi singene ehlokweni ngaqambe kushaka sasisele uNkulunkulu kwesikhulu mhlawumbe zabaningi amen Amalabe ngumongezi wamshona isibongo eshowe enkosini yakhe Rushaka Nazaretha ngiye ngaba nesibonakaliso ebusungulele ngibona abavangeli bephakathi kwalomuzi okuthiwa ikhaya emphefumulo bangabona labavangeli bagcwele ithempeli lapha la okubekwa khona izimbuzi uma abantu bezonika ngezimbuzi
ngibabona labavangeli laba bagcwele ithempeli engathi bazokwenza 23 baholwa umshumayeli berawundi laba vangeli abaningi abavangeli laba bagcwele nje amajazi abo lakuhlaza bese kuba yilondondane imnazaretha emhlophe le engokhaliki bagcwele laba babashaya 23 kuse ngasasa khona esiphakamisweni engathi sekuyisabatha sesiyaphuma siyomaya lapha ngaphesheya komfula lo owehlayo obhekeza mase siphuma laphana ngibona indaba ezitha inqwaba nje bamile lapho indaba ezitha omunye bese yangibiza ngabe naye sohlala phansi sibe simaye naye ebese ngibona uyazi ngilapha phesheya ngibona ngomjiba lumi la engiguqe khona eNazaretha malum la ngiguqe khona ngizosho ngaye mina kodwa lona lwayiphinda lento waziwa kathathu lwathi ngiyaxolisa lwathi musali ukusangana ukuphuma lithi niyogeza abantu abadala mayibongozi amen uthe ngoluyisuku ngabona inkosi unyazi ngabona silapha kwalomuzi loyikhale ephefumulo kujatshulwe njengathi ukhona umuntu okhona mangibona inkosi unyazi bezulu liphuma lapha emashaweni la ezivame ukusulela khona umzimba luphuma lubuye ukwesula umzimba luphuma umjimba luhambe kanje ngesandla eNazaretha luphuma luhambe kanje umjimba ngesandla liyanqamula liyongena lapha endlini yamakhosi kwahala lesiningi nqaba ekhaya sijabule ukuthi sibone usheba yibona inkosi ngibona usuku eNazaretha ngibona inyanga yezulu ilapha ngasempopini mayelapha ngasempopini inyanga yezulu idla ngiphuthumisela amanzi mangiphuthumisa amanzi ngithi ngwakha amanzi ngikha amanzi amale emrosheni amanzi amrosheni ngcolile ebese ngithi sengiguqe phambi kwanyanga yezulu ngithi nginikela amanzi ngokubola amanzi angcolile bengicela ushebo unyazi wezulu ngikhumbule kuzo zonke izona ezenziwa abazali bami nengizenzile mina ezenza ngicole kanje ngicela ushebo ngikhumbula ngigeze leso singa leso sichitho leso ayibonge Nkosi ebese inkosi inyanga yezulu ngihole lapho esithole manje ngoye iyama esipolo ngale iyongibuyisa nje isipolo ngale uthe ngolesihlanu ngagibela ngahamba ngayepheni mangifike epheni ngafike ngasebenza lapha ngafike ngempahla nje ngasebenza lapha endlini yesonto uma ngisebenza lapha endlini yesonto angisaphuphile manje sengibona unyazi lapha endlini yesonto siyasebenza nalo unyazi khona la kanti inyanga yezulu yongikhombisa isipolo ngale mase ngisepheni lutho unyazi wemnomzana wenzani lapha ngithi mina ngiyaxova luthi luqhubeke luqhubeke nohlanzi lana ngiphatha kakhulu eNazaretha ukuthi ngeke ngatshela umkhulu wami ukuthi size la ekhaya ephefumulo kade wasenomtshela maye emgidini uyabuya umkhulu semtshela ukuthi hawu bafike bamtshela lapha emgidini ukuthi ayikho yonke lento la ekhaya into kanjani umkhulu wamsezabuyela emuva wahamba ekhaya ubezophuma ebuhleni ezila wabamjika umbona lapha emgidini engisisho esigawulakhe ngakusona bamtshela ukuthi ayikho lento enziwa ekhaya yonke lento la ayikho bathiwa baze bathiwa nje nomshumayeli imbala ngiyacela ushebo unyazi ukuthi amkhumbulo bamjika umqondo abone ukuthi kumele ezela ezogeza bonke abantu bakaMhlongo bahamba ngendlela engalungile ngiyayikhetha inkosi enkulu Nyazi nginguZikhali emanzi Mtoti enkosi nohlengwa kuzoba kubili unodadewethu owashona wadutshulwa wayithengele ubabozana mina inkabi ukuthi zimbulale ngoba kade ecishe icala ukuthi wayemlubezile manje lo mntwana emva kweminyaka eyamashumi amabili wabuya wathi kumnyama phambili evuza igazi ngamgeza amanxeba ngo-2011 kuthe ngonyaka odlule waseyabuya wafika ngo-October ngangisola ekhaya emphefumulo uthi bhoti ngizokubikela ukuthi zonke izinto obungenzela zona akukhona kodwa ungisizile ngenxa ukuthi into ongenzele zona zonke wangenzela ngesibongo engasisona esakithi
ngangibiza uKele njengoba inkosi Khandi igama elisha ngelinika uNyazi uthi lo mntana yonke into ngenzele wona ukungisizile mnika lokuyenza awukungisizile ngase ngenza ubuqili ngahamba ngayenkosini ngathi ngicela Shembe ungisize ungivuse lemisebenzi engangenzile ngenze udadewethu wakhona nginamandla phela ngihambe ukuthenga impahla ngimele udadewethu kabusha ngoba ngitshela uyena izinto engangiyenza yikho bengiyilango lesibili bengisala ukufa kahle kahle okudathi ngize lango lesibili ngazibona ngisekhaya wakhiwe injama ekhaya entsha yayikhiwe ngotshani isiphelile uma ngibuya ngizongena endlini yami ngifice ingane zamantombazane ezingelamayo ezamawele seziphakathi endlini zithi lezi ingane ngiyazibuza nifuna endlini yami nina ngingakaze ngilale mina mnikazi wayo kuyo zathi hayi bhuti nje ukuthi sifana silele la ingoba siyezulwini lakho ngase ngimothi hayi kuyahluka impela ngeza ngigijima lana ngolesibili ngabuya ngolesihlanu ngasebenza ngabuya ngesabatha ngasabathela ekhaya ngabuya ngahamba ngaya ekhaya ngaya emlindelweni uma ngibuya emlindelweni ngathi ngiyalala ngalaleki wakhamba unje onkulu emnyama ngabona yabaze baza kuswa ngabo 1 kanti emini ngizofonela ngesemshadweni kuthiwa uyasho umuzi wakho ngase ngifonele ebuhleni ngoba ngafika sekuhlwile ngafonela ebuhleni umshwana uDlovu weladi wangena ngo9 ngaphakathi kubabe ngibika ebusuku uNyazi unginikeza inkonzo yesabatha la nginikeza seni lapha nginikeza emini uma senginikeza emini ngizokhuluma amazwi phela bese ngihlale phansi uma senginikeza emini sengikhuluma nabadadewethu ukuthi ufikile kumntawo la odlule uthi ucela ukusizwa ngoba namanje nje wadutshula nje usadutshula namanje ngisengikhuluma le ndaba mina ngithi ngenza uqila amazosho yimina lawa ngenza uqila la enkosini ngayivusa imisebenzi engitshela ukuthi ayikho ngithi-ke udadewethu ngiyabona nje okususuchuku bengikhuluma indaba yomshado wami kulezi insuku bengisekhaya nje noma sikhuluma indaba yomshado uthi kuzoba khona umshado ekhaya ngiyayibona ukuthi Yesu usudungonyana ngoba uyabona ukuthi uma ngithinta kwami ngikhuluma ngokwami okuthina mina ngiyakusukumela lokhu kwakhe ngikwazi ukwenza ubuqili ezulwini ngingacela uShembe ukuthi angiphe amandla ukuthi ngilungise kodwa amandla vele nginawo angenza ubuqili nje ngiyacela ukuthi udadewethu angithethelele nemndeni yakithi makhulu kunye okunomthelela ngaphezu kwalokho udadewethu akhulume ngako ngicela ehlise umoya ngizomenzela amen kahle kathi udadewenu uthi wamenzela nesibongo esirong esakabani isibongo esakabele kusebika salisekhaya khona sorry esakabani uKele esakwayihlo leso akusoye sakithi sihlukene khona sazalwa kumkamuntu endulo siyinzalo zikhali thina sala uzikhali ngokwesende kodwa sazalwa kaKele uma selifika uNyazi mina lathumela abasezweni lathumela uMadlala umfundisi uzotshela mina ukuthi asibona abaKele singabazikhali kusana namhlanje inkinga zaKele nje uziphinde zingilandele ngoba ezulwini kuba singabazikhali ngabuya ngayo ezulwini-ke izulu laselingelekelela lakhipha labantu lasibona abakithi laba sey'ngaleni zabo labazali bamahlathini ozikhali labafaka ekhaya amen usikhali uyena kanonyoko uzikhali uzala thina nzalo eyazalwa kwaKele kanti singabazikhali sizalwa uMaKele thina kodwa singabazikhali ngokuzalwa okay amen yabo sawubona mama ngolo wami ngicela ukubingelela igama lami uSandile Dlamini ngihlala khona la esigodini senkosi ubaba uNgcobo ngibe nesibonakaliso emasontweni amabili ngikhathi nje la sekufanele ngabe ngiyakhola umzimba phansi ngithi ngivala isicabha esiglass ngase ngibona umuntu engamazi kanti ekhaya kuyabiyelwa bese ngifikelwa ulaka ngidinwe bengidinwa ngibona lo muntu usengaphakathi akazi ungene kanjani egcekeni bese ngiyitshela ukuthi kusho ukuthi uzontshotsha bese ngizibona futhi sengiphuma khona embhedeni sengathi sekufanele bekucicha amanzi
nengicisha amanzi angisekho ekhaya manje sengisendaweni engayiboni ukuthi iyipha ngiyazi nengicisha amanzi angiwacishe futhi la kufanele kwacisha khona kusiki wakhona ngicisha phansi nengiphendwa ngaka left ngiyambona lo muntu obekade ejombile ngaphakathi usela ngaphakathi manje la ngikhona hayi ngendlela engimshaye ngayo lo muntu nginolaka bese ngimtshela ngawo umchamo ngendlela engidinwe ngayo asukume mesukuma jayi ngiyabona nenhliziyo enhle lento oyenzayo uyenziswa yimina mina ngubhuti wakho omdala ongamazi njengoba ungibona ngila nje ngisifihlile angifuni ungibone ngoba ngidinga ukugezwa into ozongisiza ngayo uzoya ekhaya emphefumulo uya khona uyongeza ngaphansi kwesibongo sakaNgcobo umalume nakaDlamini uphinde ubalule mina ukuthi ngigqame nami ukuthi ngikhona mase ungeza nomfowethu lo omunye omdala kunawe khulumayo uSandile waseMtuba ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi ngilapha eNazaretha ngizocela inkethelelo kuthe kuyisikhumbuzo senkosi umqalo wendlela kwathi lapho sekuzophela inyanga kumhla ka-25 ngahamba ngayovakashela isoka lami ekuvakasheleni isoka lami kwathi sekuzose ekuseni ngidlulisa usuku ngosuku olulandelayo sengiyavuka ngiyathandaza umthandazo ka4 sekuqhamuka ingane encane kumina yentombazane eyishasha ngena ithi kumina ekuseni ngiqeda ukuthandaza umthandazo ka4 sengibona ngcono ngihambe ngoba ngeke ngiyimele lento ngenzisa yona sengiyoyiphilela ngokushaya insimbi ebuhleni ngithi ngizocela ingelozini yemphefumulo ngoba ngesikhathi senkosi uThingo yayisingilaphile ngesikhumbuzo senkosi uThingo inkosi uThingo yayisingilaphile bonke ukugula engangiyibo njengoba ngahamba ngayothwasa uthe sengithandazile sengisebuhleni Wasembedane ngithola umsebenzi esikhaleni ngawazanga lo msebenzi usuqhamukapi emveni kokuba lelishile inkosazana ithe iyaphuma kumina lo msebenzi engutholile bese ngiyahamba ngiyosebenza kuwo ekusebenzeni kwami lo msebenzi ngisebenze kodwa ngiyayizwa inhliziyo ukuthi hayivume kuthe kuphakathi nalo msebenzi sengiyayibona ukuthi hayi ngiyashiyeka emzimbeni wathi zongena uJuly mase ngithi ngeke ngize ngikwazi ukuya kuJuly mina ngiyitholi kahle ngathi ngiyasola ngathi sengimithi emveni kwalokho ngifike ngihambisa ingane ngimama kuJuly ngijike esangweni ebuhleni ngingangeni kwathi ngasasa ngomhla ka1 July hayi ngavele ngagula ngikulo msebenzi ngagula ngaze ngacela ukuphuma ngaphuma ngafike ngaphethe isikhwama ngayebuhleni wathi ngilele ebusuku ngilele ebuhleni ngiyaphupha ngiphethe umese ngisika ingane inkosazana yasekhaya ngisika ikhanda ngithi mina ya ngathola kade ngangifuna ngize ngithole emveni kwalokho mase kuba khona umuntu okhulumayo uthi yabona ukuthi usathana usekutholile ngihlale 3 days ebuhleni ngisebenza vele ngisikudokotela emveni kwalokho maseyeke lokho ngiqhubeka ilocation ukuthi angiwuyeke umsebenzi hayi ngiqhubeke ngosebenze lo msebenzi kuthi emveni kwalokho ngihamba ngawuthandazela ebuhleni wakhuluma ikhehle ukhokho lathi akaphinda phindele lo msebenzi ngizombulalela khona emveni kwalokho hayi ngiyuyeke umsebenzi ngushiye kanjalo ngihambe ngiyokeka mangibuye ukuyokeka iqhamuke le ndoda iwumuntu iwumlungu imixile ithi ngoba usuyibonile imfihlo yami yokuthi nina amaNazaretha ngithola kanjani wena kuzogcina wena ngizolokhe ngizungeza kancane ngizoze ngikuthole kahle vele inina amaNazaretha ngingena ile kuqwebele nithandayo ilezi amabhayene niwathandayo le moya yena nithini nayo iyona ngena ngayo akungekho umuntu eNazaretha onemoya kodwa ngisebenza ngani nile
nithi ninemoya mase ngithola amandla okuthwebula amandleni usebenze ngane emkhathini ngale nkathuleni uthi uyaphupha unemoya unezibonakaliso oyibonayo ushemba akasebenzi ngemoya usebenza ngenhlihlakalo yasezulwini ngathi ngiyacela ushemba kangikhumbule kulo lonke lolusizo engibhekene nalo ngaqhubeka ngathandaza ngathi ngolesine ngithandazela ukuthi inkosi ngicela ukukhala emphefumulo ngiyocela into ethelelo ngishingele ezweni emphefumulo ngabona ebusuku ngilana ekhala emphefumulo ngihlele endaweni yamakhosazana mangihlele endaweni yamakhosazana ngihlele namakhosazana ngithi ngoba ngifake iduku ngihlele kanjani endaweni yamakhosazana mase ngithi ngiyacela engelozini yamakhosazana ngoba mina ngakhula ngiyinkosazana ngesikhathi senkosi uThixo namhlanje ngila ngikhona inkosi uThixo ayazi ukuthi ngangena kanjani ngicela into ethelele engelozini yamakhosazana bese ngithi nasengelozini yesekhala emphefumulo ngicela into ethelelo nengelozi yonyazi lwezulu kuzo zonke kusukela engelozini kamqashela ngicela bengithethelele. Amen. Ngiyakhetha inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Lona ukhulumayo ukhomsile wakabhengi enkandla ezindlo zenkosini yakaKhanyile. Ngilapha nje ekhaya lomphefumulo ngathi nokhokho bami bangizobathethela amacala ngiqale ngonyaka odlule. Kusho ukuthi esabatheni elilandela leli bengilethe imbuzi yesibili. Wase ngithi mase ngilethe imbuzi yesibili shuthi ngangeza ukuzokhuluma ngihamba ngaye ebuhleni mase ngilele ebuhleni ngizwa sokufika ubaba unyazi lwezulu ngesibonakaliso ngilela uthi usuyekeleni ke manje ukukhuluma ngoba kufanele ukhulume uzobuyela kanjani lapha ezweni lakini ngoba abantu bakaZulu lapha nakhe khona umuzi kabakwakho umuzi omncane lapha elahamba lashiya khona ingane kwafela khona izingane ezintathu namawele amabili uzobuyela kanjani ngoba bazofana bebize ngomthakathi hamba uyohlambuluka uhlambulele ingilozi yasekuphakameni okuyiyona yangcoliswa umuntu wakamagwaza okuyena obesebenzisa le ngilozi shuthi nengane yakho ibisebenzisa le ngilozi baningi abantu bebeyisebenzisa nabantu bakamazibuko uyakhala kumndeni wakabhengu ukuthi umfana wakamazibuko useyisebenzise kakhulu ingilozi yasekuphakameni emndenini wakabhengu eyingcolisa uhlakaniphe kakhulu zama yonke indlela ngoba useze wangena enganeni yakho njengobulana uhlakaniphe kakhulu ukuthi ufuna ukukushaya ngayo manjena usephinde wathwebulana njengoba benithwebula nonke ethwala ngani yenza zonke izinto ezimbi sihluphekele kakhulu-ke enkandla abantu bethebula ngathi besithumelela iy'nyoka besithumelela yonke uhlobo lwamasele ngisho ukuthi uyapheka uvuyisele noma ngathi ubeka estofini uzothi uma usuvula ibhodi uvuyisele amaNazaretha amahle sithulela ngalokhu uhlobo lwey'nyoka iy'nkathi izimamba uthi uhleli nayo imamba isilani ifuna ukukushaya ngelinye ilanga ngithe sesisithuthile-ke sesisendaweni yasempangeni ngathi ngihleli njengomunye umuzi wakaDube sesihleli khona ngayibona isivuka ngapha ngemuva ngezwa izwi lithi phenduka ubheke ngapha emuva ngayibona isimisa ikhandi sifuna ukungishaya besishaya ngalokhu uhlobo lwey'nyoka besithwebula nengane yami nayo yaqala yathwebula neyomfana iseyisuka nayo yayisingenela kulokho okuthwebulweni yayisithwebula thina kisiyothwala ngathi ibithwebula ngendlela zikagogo ihamba yayilanda emanzini ngiyacela uNkulunkulu wasekuphakameni ngizohlangwela ingilozi umndeni wakithi njengoba ungithumele lapha ekhaya lomphefumulo ngicela ukuthi uNkulunkulu angeze kube sibindi ngibekezele ngenze konke engikuthunyiwe wokhokho bami ngingabheki izinto eziningi cela uNkulunkulu ashembeke asihlambululele ingilozi zesikwazi ukuthi sibuyele ekhaya ngoba sekunyaka esithupha sahamba sashiya ekhaya uba kunamakhaya sibusise inizwile amen. Alungikhetha unyazi lwezulu amen. Igama lami nguLondiwe Ngwamkhwalazi waseMtubatuba kwaMbukunyoni. Ngize lapha nami ngiphethe umndeni wami bakhona omkhulu obaba omama kanye nogogo. Ngibese ngiba umuntu ongathi uhlushwa imoya ekuhluphekeni kwami imoya kufika esekuthi kimi khona angihambe ngebuhleni ngiyolungisa imoya yami ngithe mangifika ebuhleni wase kuqhamuka izwi kimi elithi akasekho umuntu owazi ukuyithinta le moya ngaphandle kwenyazi lwezulu usudinga yena siqo sakhe ngithe mangilungiselela ukuthi ngebuhleni ngoba bese ngihlupheke kakhulu sengithi ogcina manje sengikhathele iminyaka u4 uhlushwa imoya
sengiphuza utshwala ngithe uma ngiqeda ukubashona amazwana wagwinyanga ebusuku balapho ngibona umuntu osebengathi uphume ebuhleni ngibheke emumva la ngisuka khona ngisebenzela ePitoli uma ngisendleleni bese qhamuka ikhetha lengibizo lithi wenzala wena ngani uma ngifika kuleli ikhetha lithi ngicela umuntu omdala ngoba into engizokhuluma kuwe idinga iy'ndlela zomuntu omdala uma sengimbiza imali bese ngidwe kwesilanga ithi imali yakwazi ukugidinga ngesina nawe ayibalulekile ukugidinga amakhosazana athi uma ngeyebo ngiyisile yonke athi mntanami before uyelakuzwa khona ithi ngikhulekele bese yamkhulekela mbeke izandla bese ithi hambani ngahlela ngibizwa khona uma kufikela sibizwa khona athi lo mkhulu osibizayo wena lalala ngifuna ukukhulekela akukhulekele lo mkhulu uma ekhuleka uvuka isithunywa bese yakhuluma athi wemntanami wena omkhulu bakho babulala umuntu basewamkhulu ehlathini uma ethandaza umuntu uyashintsha ngibogogoza noba mamthiyana bese ngiphendula sengugogo ngithi mina ene bese ukuthi nanti bakho umuntu ngithi mina sangidule enyakatho bese kulo mkhulu ya njengoba ubona izinto zakho ehlangana ehlukana nje lo mkhulu wabulawa ubaba wakho umkhulu bakho uthi igazi lakhe lisezandleni zakho ngoba wabulawa umkhulu wababa bakho uthi izinto zakho ehlangana ehlangana nje lo mkhulu wabhekisha uthi awuyisho yogana ngoba yekho inophinda mlungiselele into ngaphandle wakho uthembele kuwe nibabuze baba ibaqake nabo lento ukuthi ngizozalayo ayibaba akayazi bese ngithula nayo ingiyidla kodwa ngithula nayo akuphila ngisonto base bangitshengisa ukuthi unempi ezongena emndenini ezochitha igazi ngimesawe nasekhaya ukuthi sakhuli ungena iviyo lezizo nyazi aziyinsizwa masengivamintele zokuthi azibe isathinteka uma ingena lezi nsizwa oyayikholeleni ukuthi afike ngibhudelele mbuku akekho ngitsheleni ukuthi kuyabaleka kwamanje ngabaleka besiphambana emva kwesonto kulubane mntazi abaphiliva noma engalenqane bengasakhona nokuthi uzele wasethi mangiphambana emva kwekhubhele likamkhulu wathi umuntu engiphambane naye wathi isingenile impi izochitha igazi hayo into enjani lena na ngiqaleke manje ngitatazele sengisabona ukuthi ayiphumphu leyo iqiniso bese ngibukela ubaba omdala nanti iphupho engivuke nalo nakho kanti bekade ngibone umgodi omkhulu unyazi ifuna ukwela ngasekhaya yeqa yonke imizake zanziwazobuza ekhaya kithi kamkhwelazi ukuthi ngifuna ukwelela ngaphesheya athi umuntu wafethu ayibaba ngiyobuyela kuwele mumbi kakhulu ngakho ntombazikhohlwa umuntu wakho sisibefishane wayelulu kakhulu amen qoqama uthe masikufika la sengithi khona ngiyekhala umphefumulo base bebuya amakhehla athi siboshiwe njengoba kuboshiwe mina nami ngiboshiwe ney'ngane zeni ngiboshiwe tela manje uthathe lo msebenzi ngokubucayi ubambe ngezandla zombili nibambisane kuze kufike ekugcineni uma sebeveza lento lokubosha kwabo kuvela indaba eningi kakhulu engiyengqeda uma ngathiwa ngiyikhuluma kodwa engizoyicela uNkulunkulu ushembuyazi wezulu ukuthi njengoba seyikabile indlela wakhomba ukuthi uyaphela uzosicacela yona kamkhona sinenkinga obuli bakhona baphuza utshwala baphuca amakhanda baya esontweni into zakhona igani abafana bagalo abasebenza asazi basebenzela kuphi bavulwa amacala obaba balobodwa kunomsinde ekhaya impilo ayikho imizoba liyafa sizocela ukuthi shembe uNkulunkulu nyaziwezulu impilo usuthi wena umuntu wesifazane esiwese kumaluju lowo sizothi maluju sumndeni wamkhwalazi siyaqala sizocela amakhehla into eselenzalukazi ukuthi shembe bakhulumule nathi sike siphume empilweni esishabuka Ngibona ukhulumile umshumela umncane wasezweni laseMnambithi ngakhele inkosi yabaThembu. Amen. Ngizosheshisa abantwana basezulwini. Ngiyabonga ukuba lapha emzini ekhaya lemphefumulo angiqali ukuba khona ngihlala ngifika. Ngibonga intansuthi abaphumayo engithwalile noyise ngazofika lapha engekho enhlelweni. Bantwana bakaNkulunkulu ngithunyiwe-ke namhlanje baba uMajiya sihlala sikhuluma nani nosimamane lapha endlini ngithunywe yizakazi namakhehla bengiyofaka umdedele ngase ngiyabuya ngathi nkosikazi ngicela ngayofakela izakwazi zakithi umdedele
wahambe ngomhlaka 7 ngesonto lokugcina wabuya ngathi ngeke ngomsombuluko ngazibona ngisekhaya inkaba yakithi la eNkukundlovu eMaritzburg kwangathi ngikhona kunomsebenzi kuqatshiwe kodwa manje ngathi mangena omunye umakoti wendodana waseNgubakazi walizwa isakwazi wathika nami yambona nje kumbakazi waboncane wakho akasabizwa noma kufiwe la emndenini ngase ngiyangena amakhenta kwahleli eNazaretha njengoba sihleli kanje kwakuwomama bakithi kanye kwamadoda kithi kuyintombi zakithi ezipheleleyo sase sithi sakwazi engisaziyo sathi ngiyacela abantu basemanqabeni ngicela kuphumele ngaphandle yothethwa inkala ngafika amakhenta amaningi elilodwa lahleli phakathi nendawo lifihle phezulu kwesitulo engabuka ukuthi umuntu khokho wakithi akukuningi sengiyanga sekuphetheni wabuza leli khenta lathi lento ela ephephula isiphepho esingaka emzini wasemanqabeni kuthe nje ngoJuni siyakujulayi sikwale izinto ezintathu sithe masifuna intende lamakoti endodana abadinga indodana eseni sithe masibeke emakhazini badinga ukumhlala kamfowethu sasheshe samlekela sayile emakhazini ngoba kukhona isidumbu esikhona yilapho ekuqhamuke khona le nkulumo engithulela ekhaleni phefumulo namhlanje lithi leli khenta lithi lesiphepho esiphephula kangaka lo muzi siyophelaphi ayothethwaphi lamagama siyangikhomba lesakwazi sithi babuza kuwena mkhapheli ngibe sengiguqa ngahlanganisa izandla ngathi awu bantu abadala basemanqabeni kuyophela ekhaleni phefumulo asukume wonke lamakhenta athatha amawisa athi pho kuhlalelweni akuyiwe khona njengamanje manje ngiyacela boba balekhaya banazaretha ngiyacela bakumajiya kusasa nginomhlangano nomndeni ngoba yathi mayifanele mayihlabe emndenini nomndeni ubhuti omdala washo njengekhehla wathi pho mfowethu kuhlalelweni angithi uJulayi uma usuku sohlangana nini ngathi umhlaka 11 isasa siyakohlangana nomndeni ngifuna ukuthi size la ekhaleni phefumulo ngiyacela abantwana benkosi ngizocela umhlangano lekhehla engibona ukuthi nangu umntwana usesekhaleni phefumulo siyathetha iqala inkosi kusiselizweni igama lami nguThonani ngolaqaba ngaphansi kwenkosi uThuli eShaswiti ngivela ngithunyiwe benkinyeka shuthi ngiphuphile engathi ngila ethempelini la ekubiyelwe khona futhi kunabashumayeli khuluma kakhulu sisi Amsizwe la ekubiyelwe khona ngamatshe amhlophe kunabashumayeli nosisi Nondo engathi mina ngigoqe ngaphandle uma uguqe ngaphandle mina usisi Nondo uyabuza ukuthi inkinga yale nkosazana izolungiswa yini engathi abashumayeli bayasho ukuthi yona inkinga yakhe inzima kakhulu kodwa siyoyilungisa vele ngingqongqozwe ngaleso sikhathi esizobe sizela engathi futhi ngiyibona engathi ngilapha ekhishini ngasekhishini ngisuthi ngijabule kodwa emabhodweni vele kuxabha amanzi kuphela ngiphatheke kabuhlungu ukuthi hawu xabha amanzi kodwa mina ngisuthi hayi ilempi yangena kanjena eNazaretha kwakuwumsebenzi kamkhulu amen amen kwase kwacela ukuthi ngoba ngithanda kakhulu nami ngikhotha umuthi ngawukhotha umuthi ngavele ngasangana kwanento engiyibelethayo ngasangana lento sengihambe nayo u21 years kodwa lo muthi ngakhothiswa ubaba omdala wathi ngoba umkhulu uyangithanda angukhothi impilo yami yaphela kanjalo ngifela ekhaya emphefumulo vele sengizibona ukuthi ngiyi-useless amen bathi ngole sibili avele ngaphathwa isisu hayi ngiyethoyilethi vele kuphume yonke lo muthi ngaphansi ngithi ngiphindela vele kuphume yonke lo muthi hayi ngixakeke manje ngibona ngathi siyabuya ingqondo ngithi kodwa abekho nje abangigadile ngigade obani
ivele ibuye ingqondo lapho ibuye ingqondo kuthi ngolesine nje vele kufika umuntu ngilele ayi efaka igrip khona ngilele lapho mase kube nesandla lento kade ihamba la ngemuva yadinga embethe nje umuntu nje ade ngicasukelwe yiwonke umuntu ayi ivele ngithinta lento ngithinta ihambe uma ngifika lethempelini ngithi ngimbozi natsuka vele ngibukela amaphilisi okuhlanya ngithi ngimphozi natsuka vele ngibukela amaphilisi ngibuyele emuva ngahlabelelanga ngithi isisinondu ayi amaphilisi lawa ayanuka ayi ngibuyele emuva maNazaretha angakabhabhadiswa ngigqokile ingubo emhlophe ngenxa yo-anti abathengi nenhlanhla yokuphupha ubaba mkhulu ethi ngikologolozani ngoba ukuphila kwami kufihlwe la ngayigqokile namhlanje ngiphuphe ngathi imizimba yami iwu-2 uma u-2 khona egqokile kodwa wami ngempela ugqokile kodwa lo mcibishelo ophuma kule ngubo engiyigqokile ungena emzimbeni wami ngiyacela maNazaretha angaze ngikhethe inkosi ngihlanye ngiyayikhetha inkosi esiphakeme maNazaretha Kuyanxusa uMbengqange uyazi bezulu afihle ungane bami abese sisukwazi wami nokuqonda nokukhuluma ngokwakushembe enizowendlala badla abantwana bakhe nemindeni yabo amen nginxusa uNkulunkulu amandla iyasinda le ndawo uNkulunkulu asibeke kona sibe sizithohlongana zabafana abancane evesini lesibili ngicela uqala kulo 122 ikhulu namashumi amabili nambili abaqotho bayakulizwa lelo Sizelwe sizukulwane samanje siphuma ezizukulwaneni zasemandulo ezingazange iphiwe inhlanhla ukuthi zizoguqela igidi zeyinkulungwane zamakhulu eyinkulungwane zezizukulwane zemindeni yakubo kwakhethwa mina nawe namhlanje uguqile la kule nkundla njengoba ayibekile emhlabeni okuthiwa ikhala emphefumulo wakhethwa zibona ukuthi ubaluleke kangakanani zibuke isiphiwo ophiwe sona ukuthi uzothetha amacala uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba wayesedala abazali bethu basemandulo kuze kufike labo abakuzalayo wasekhethwa wena nemihla yakho ukuthi namhlanje
sizonika lo mntwana ubuhlakani basezulwini ayizwe le ndaba abesephangisa ekhala emphefumulo emzini wonyazi ukhethiwe ibaqotho uphaphama usijabulela isiphiwo sona ukuthi uzokhulula izulwane zahlulo yihlo nonyoko noyihlo omkhulu nokhokho bayizona bakuthanda basendulo ukuthi baphiwe lenhlanhla yokuzokhulula isizukulwane mawulana isisithi ekhuluma ngomshumayela uthe egcineni kuthiwa munye kuphela umuntu ozosikhulula bakhomba umshumayela wazisho ngegama nakuwe kini noma ngakhulunywanga kodwa ukhonjiwe mayibona Nkosi nakuwe mama wami ukhonjiwe la ugane khona kowakho nabakini nabakonyokolume ukuthi mhlazana wafika lo mntwana wasekuthini wagana kithi siyombula amehlo siyombula ngishise faka isibuko esimnyama sithi akabona khule abesezekhala emphefumulo ngoba sifuna azosikhulula uzokhulula abasemzini la ugane khona abakini abakonyokolume mayibona Nkosi nakuwe insizwa kithi uzokhulula ngisho nalabo abantu abakhulisa inyoko labo kuthiwa ostep bazali ostep father ostep mother labo bantu ekuthiwa bakhulisa inyoko uyihle ngakazange ukhulisa unyoko abakhulisa uyihle abakhulisa umkhulu wabo namhlanje uzothetha amacala bongabazili ngoba benza into enkulu bakhulisa inyoko bakhulisa uyihlo bakhulisa umkhulu wakho bakhulisa enganamondli wakhulisa lezi asibongo sasibanibani waze wamdala umkhulu wakho mhlawumbe labo bantu babephiwe inhlanzeko umuntu mayenona usuke nenhlanzeko umuntu manenhliziyo yakhe ephana usuke nenhlanzeko enhliziyweni yakho ngeke ube nenhlanzeko ngeke ube nenhliziyo yakhe ungenayo inhlanzeko ngeke futhi uphana ungenayo inhliziyo enhle bamkhulisa umkhulu wakho bakhulisa unyoko bakhulisa ugogo bakhulisa umkhulu wakhula mhlawumbe waze waganwa khona kulowo muzi ehleli khona bamsisela iy'nkomo wagana umkhulu isakwazi ezalwihlo wazalwihlo uyihlo wagana unyoko wazalwa wena kodwa abantu okuyibona ababazali kubo yilabo abantu abakhulisa umkhulu wakho labo bantu abakhulisa uyihlo wakho yilabo abantu abakhulisa inyoko mase unakulo mpula ofuna inombane ethuleni ngaphesheya kwethula ubobakhumbula labo bantu mase uzwile ngabo eqaphuzi salwasithi yomntanami ukubona le mntanami uzalwihlo silele phansi esikhulu ngakhuliswa lapha kasimamani ngakhuliswa lapha kandulo laba bantwana babahle bafuna ushembu uyabaza zikho iy'bongo engekho entendeni isandla sonyazi uphuma phela nawo umphefumulo ukuthi inkosi laba bondla isalukwazi ezizaluka asiwazi amacala abo mhlawumbe abanayo ingane ebakhululayo mina ngiyimpande yabo mina ngiyingane yabo ngumthambo ngoba bakhulisa ugogo ngithi nansi imbuzi ngiyayiqhuba Nkosi yamakhosi ngithi ngicela uze bakhumbule babuthe bafake nomfula wakho bagezwe nabo mayibonga Nkosi amen ngiphoseka nje ngizubuhlungu ngoba nami ngiyathinteka lezi zinto kade yikhulunywa ngithinta mina iqobo lwami mhlawumbe nawe phiwa-ke indlebe ehlakaniphileyo ususulaka ususe ukuxhamazela ususe umnyanzi ususe ukusola ususe ukuphaphazela uthi kovala nini ngezwa indaba kuthiwa lakhulunywa kuzokushona ilanga kanti kuyophuma nini ayisazungena lento othunyelwe yona mina ngijaha ukunikela kona okunikela kujahelile into ejahilile inhliziyo yakho enabile bese beyibona-ke ogogo bakho nomkhulu bakho nokhokho bakho basendulo uthi nansi ingane ekhethiweyo njengomthandazi usho uthi fuleleni abathunyiweyo laba bantu abathunyiweyo mina nawe ukuthi uzohola lezi izizukulwane zeyizukulwane kuze kuyofika ezizukulwaneni okwaqeda ukudabula izulu nomhlaba basekudala isizwe sakithi bangangena embusweni kaNkulunkulu baphambi kwabo bangene ehlazweni uqala ukubhimba kwalezo zizukulwane sabili namhlanje umshumayeli angaduyela lo mshumayeli lo ohamba ngonyawo olele namhlanje ngizothetha lelo cala ukuthi ubani lo muntu owanqamula unyawo lokhokho bakho
uyayibona impi yavela namhlanje nami bengaboni sengiyakhumbula sengibona ngesokuthi sogqokile ukuthi namhlanje izothethela amacala ukuthi zonke iy'ndini zakini noma abahamba bekhubazekile benganyawo namhlanje lizothethwa lelo cala mshumayeli akukuningi okufuna ushema unyazi lwezulu ngoba akafune imbuzi unyazi lwezulu alifune imali unyazi lwezulu afune inkomo lifuna inhliziyo yakhe ephelele bese lithatha yona liyiqhube phambili lithi nangu umntwana wenu lithathe inhliziyo liyiphendule lenze isophu ogeza isibane sakini abezwa abantu kwesinye isikhathi isizulu sesiphendula isingisi abantu sebajwayele kakhulu ukunikela bahamba omajiya akhombe iy'nkomo no-13,000 ekhomba into engenamsebenzi ushemba akafune 13,000 afune inkomo afune imbuzi unyazi lwezulu lifuna inhliziyo yakho wena osemhlabeni ngoba wena osemhlabeni wena omele izulwane esibhadwe ethuneni ushemba uthatha inhliziyo yakho enabile nelindayo uyalinda uNkulunkulu mawuzwa amacala ade ekhulunywa leyo dadewethu abalwayo ungathola mawuletha imbuzi namhlanje kusazi ukuthi sesicela ubathatha sibasekhaya uyabazi abantu kanjani icala labo ungathi enkantolo kuye kuphele 3 years umuntu esatokile lokhu bayahlehle icala safuneka ukuthi safuneka angisho ukuthi abakini bazobalala kodwa ngizama ukuxoxa umzekeliso ukuthi ushembe umfanekiso wezinto ezenzeka emhlabeni umfanekiso onjengale kwethu esibhedlela ukahlala umuntu kuthiwa hayi sazolanda ispecialist lo muntu ogulele sithi ikona kwesisakona kukhona ithumbu eliyinkinga sazolanda u-specialist eGhana esobhedlela alale leyo muntu esibhedlela thina kodwa namhlanje sifika la ekhaya emphefumulo sazi umuntu sethi ukuthi hayi thina sesifuna ukuzolanda abantu abadala thina sibazi phela imndenini ukuthi lithele iphothuwane nemicala labo nokuthi gezwane umuntu owaziyo unyazi lwezulu thina sesithi asithandazeni sicele uNkulunkulu ukuthi mayethandile hayi ukuthi niloze nilinde ukuthi bafike ngebonakaliso abantu bangifonela mihla namazolo hayi manje sesilethe iy'mbuzi inyanga zimbili manje sibona bengakhuluma esicabanga ukuthi sobakhulumisa khona telefonele yobakhulumisa angazi kuthiwa likhulumiswa kanjani ito uthi manje bayebantu kodwa hayi bahlaba inkukhu bakhulumisa ito ngithi mina likhulumiswani yini ekhulumiswayo ushembe unyazi lwezulu mayethandile uNkulunkulu ukuvusa umuntu wakini abesemphumule womuntu akhuluma bese kuphi indlebe wena ukuthi mlalele uthini uzwe uvuka usayazi leyo nto isibonakaliso nephupho nemfihlakalo kusuke kuthanda umveli nqanga ukuthi leyo nto uxhumana naye futhi ayabelwe thina sonke imizimba yethu ayifani nesikhubo sethu nemizimba yethu kudala uNkulunkulu ngafani khona umuntu ongaphiki ukuthi uyombulelwa mayelele kodwa ophika ubuchopho ukuthi mawakhulunywa ibone lento ngamehlo okujuka ayibona nathi iyamthika la abekusuma ngiyenza mayibona Nkosi musukulinda ukuthi uyozumbulelwa abantu abaningi bakhala ngalokho ukuthi abakhuluma abantu bakithi ufuna abakhuluma bathini ngoba wena into efanele yenze ukuthi uthandaze ukuthi Nkosi sesiyiqhubile iy'nkomo sayiletha ekhaya emphefumulo sesiyacela Nkosi ukuthi isigaba esilandelayo basipha amandla masebegeziwe uNkulunkulu isigaba esilandelayo abantu masebe beyilethile iy'nkomo la ekhaya emphefumulo sebebona na ukuthi sezambile iy'nyanga zahamba iy'nsuku ake sibuye ekhaya emphefumulo sizobuza ukuthi isiphi isigaba esilandelayo uma ngabe sebeyilethile lezi y'nkomo ezivamise ukuy'memezela la siyayimemezela ney'nkomo ey'nhlanu kodwa ithi iNkosi yamaNazaretha kuya ngokuthi amacala nesisindo esingakanani imindeni ayifani and futhi ngiyaxolisa futhi umuntu usaphuza amathe alezilwane okwesibili uma futhi imindeni ithandwe uNkulunkulu uyayembula uNkulunkulu isikeziwe ngoba imindeni ayikwazi ukusondela uNkulunkulu eminye imithwalo esindayo engcolile emibi kabi engakwazi ukusondela uNkulunkulu nokusicelela ayikwazi kodwa ngokusondela sizonikelela ngey'nhliziyo zethu bese sigcina silandelisa-ke ngey'mbuzi nenkomo ongazikhona nomnikelo wemali kuwusiko lasezulwini uma kuyokunxuswa uNkulunkulu kuyogubha kuye kuqhutshwa isimayo kuqhutshwe impahla abanye beze bekhiphe ngenkomo zephakethe imali kodwa lezo zinto ushemba akayihalatheli owabona ushembe ebamba imali abantu bakunikele ibambethile basemali yakhe incane owabona
uthe qeda nje uNkulunkulu ukunikela bedothi umjingo wakhe ebusa isikhafu eyigoqwa sezulu uyahlonipha abebheke emvuli uyalandela noma akalandela noma omajiya basayituya yini wabo angene endlini ahlale phansi akazi ukuthi lekubhasile babona baka akanendaba nemali ahlangane nayo imali ushemba kayithinti kodwa mawuletha impahla mayebe nenhlanhla uzayiphulule ngoba into yasezulwini mawuletha isimali asibambe ushemba ngoba ikona kuhle uNkulunkulu izona zinto zasezulwini uNkulunkulu azazi imali yokuthenga imphefumulo abazali bethu nethu nje uNosifa mayibonke Nkosi yakathi inyanga yezulu ngoLusuku ikhuluma ithi ngithenga isedolobheni ngase ngembona umuntu ukuthi ufuna ukutshontsha uthi ngase ngithi laba esihamba nabo beyofaka eMarbank hayi asingabe sayifaka basibone naye emuva uthi ngabuyela ngemuva wathi hayi beke ndaba wathi baba ayihlala wathi hayi beke ndaba uthi bengifuna ayithathe ngoba usiyayifuna uLusifa uthi ngayibeka bayintshontsha bakhala abantu bangithandazisa mina ngizange benankinga wena ngoba ngangazi ukuthi uLusifa ufuna ugazi ngase ngimthethe ukuthi imali uLusifa kuumoya njengoba noNkulunkulu engumoya engcwele unyazi lisebuhleni njengamanje ngesikho senyama kodwa unyazi lulani abanenhlanhla bayambona manje eparadise abanenhlanhla bayambona lapha ekhala emphefumulo ujuluka umhandi uyasebenza uthukula amafili namaketango nebopho ezibazali bethu ngicela ngifundele incwadi kaLevi 1931 bese omunye ngifundele iBhayibheli lakithi isihlabelelo sika 23 noma yiphoto laqazi kubantwana benkosi bakhonza abahle basezulwini njengoba silana singamagugu emndenini yethu ngoba babambelele kithi zazi ukuthi into enkulu kabi njengoba ufikile ekhaya emphefumulo ungazeyi mayibonke Nkosi ungazeyi mawufika la mayibonke Nkosi ukuzeya-ke masewujaha ukuthi kovala nini kohanjwa nini bakhulumisane uyazeya ukuthi bekungawena uma ufanele uthume uthi ushembele inkosi inyanga izulu ekufeni uyabhungwa izulu lamakuhlamkoko behlele hlamkoko basiphendula sibe izulu kube khona oyisiqonga sesibongo ahlale lapha esihlamkokweni yonke into efunwayo eyozilela izonika yona izulu labo khona lapha esihlamkokweni esiqogweni esigodini sosize emaweni lapho bahleli khona nje abozalo lakini abayimpande yakini baphendula kube izulu labo uthi kuyabhunga kuthiwa nansi ingane ehlakaniphile esoyithuma emzini oyingcwele baphikisa bathi hayi lokhu kuyanyaza lokhu kuyasona bathi abanye hayi yileni umile kuphikiswane ngawo uze kukhethwe uyihlo nonyoko kuthiwa hayi ingane eyothetha icala lethu soyicela uNkulunkulu siyibeke omleleni lomfana kushiwo uyihlo bese kubekwa wena uzalwe bese bekumisela emhlabeni ukhule uhamba ungqubuze indoboni mase bebona usukhulile usuvuthiwe manje bese bekhapheza bakulethe emzini oyingcwele ufike la emzini oyingcwele kunamagrebhisi-ke la eNazareth kunamagrebhisi ugqontula amagrebhisi wenze yonke into ufohle weqa ngosihlalo ube yikomiti ube yonke into ugcoxe ube umshumayeli ubhuduzele uphusha abavangeli ubhuduzele uphusha abafundisi ekugcineni ukuthi ubona ukuthi noshembe usewumuntu ufuna ukumphusha yonke lento obokhandele yona ucela ezulwini ukuthi ihlisele enweni kayihlo uyihla kumele okanye kanyoko awusayinakile awuyazi wena ubona amagrebhisi khula ngomqondo hlakanipha cela ukuhlakani cela ukuphuza ukuthi yini engiyithuke la emzini oyingcwele akhona esontweni la mayibonke Nkosi isesigodlweni la kuthethwa khona amacala emphefumulo umfula lo esikuwo njengoba sila sisempuleni sisenkundleni njengoba sila eparadise asikho esabatheni kugcina ukuthi isesabatheni nje kuthiwa washaya umajiya usho ngomajiya ubhizi ucangathana namadoda amanye ukuze kuthiwa ushaya umajiya ebenengimthwalo naye yabo yini layishaya umajiya kuphumule kukhulume umajiya unyaka wonke kuthiwa washaya umajiya kodwa inkosi unyazo ezulu likhuluma izinto ey'balulekile zokuthi mangase ngithi abaphakamise nje amajazi namaNazaretha enemicu
uzothola ihlanga egcwele wazi wathi abanye bazibacala imqala le wazi wathi incane ngazi ukuthi le mqala iyophela lo uyamqebhula nje umqala umncane kangaka ayikhulumi ngaleyo nto ekhulunywa unyazi yaphela lapha kabheka wezala ekhuluma kodwa kamaji ikhuluma unyaka wonke kuthiwa ushayile maji mzule ngithema emshaya ngambona enyakazo usibani ba siyakwazi ukubona ukushawa usibani ba bashawelana usibani ba ngoba ngabe kushawula uLucifer lo owahlwitha okhokho bethu wabafaka emkhubeni yabo baphuma endleleni bangena ehlazweni lokumthandaza usho ngaphambuka endleleni ngangena babedaliwe ethushembe labantu abangoni ngalutho labantu lesizwe esimuno esimpisholo asingoni ngalutho labantu bahlanzekile labantu banenhlanzeko lokuthiwa ukungcwele manje wayesethi abangoni yoba kuthiwa singabangoni ubungoni buqhamuka manje kodwa zasethe uNkulunkulu wathi singabangoni sesikwithopho abangoni abantu abangoni ngalutho ephuma ney'ngilosi umvelinqaba kodwa kwathi makufika le ndoda eyona ezulwini iyaxoshwa njengoba namhlanje sisebenza nokuxoshwa iyaxoshwa ezulwini yafika la yonisa okhokho bethu basebephambuka endleleni bangena ehlazweni namhlanje sithola amacala njalo yonke le nto ade siyikhuluma impande yabo yilabo abantu abaphambuka endleleni bangena ehlazweni balalela inkokhelo kaLucifer udiniwe yafa nje basikhuluma ngayo ufuna ngathi ngakhulunywa kahle ngayo ingani wazocekela phansi indaba kaNkulunkulu umsebenzi wezandla asibopheni ukhalo sibe nesibindi singamsabi mayibonke Nkosi usebenzisa abantu sebenzisa mina sebenzisa umajiye egqoke omhlophe amsebenzisi kodwa ungamsabi funda ba lezi etwani ningabheki izanusi singabheki izanusi ningafuni izinyanga ningafuni inyanga nibe ningcolisa yini zongcolisa fanele senze njani nguJehova ngingushembe fanele senze njani boshembe suka ungaphambi kwempunga hambe emsamo uyoma phambi kwempunga uhlonipha ubuso bese uhlonipha ubuso babo umuzi wabo ubesaba uthixo wabo bese umsaba uNkulunkulu wakho ngabodoroba ngabonga baba uthiwa singahambi omajiya kodwa sihambe siyoguqa impunga itholakala emsamo ayibonga Nkosi itholakala emsamo uyihlelo uNkulunkulu wakho nokho uzathola emsamo kodwa uma ubafuna hlonipha phela hlonipha umuzi wabo umbuzo wobuzwa unyazi wezulu ukuthi uzomthola yini ukhokho wakhe emsamo wahamba ephakamisa ikhaka zemizi yamadoda engcolise amakhosikazi abantu uzomthola yini emsamo ukhona yini emsamo ingakho kushembe aphikhala imphefumulo ebona ukuthi abantu abami mase bengibonile bangilandela bese beyifuna indlela lokushabesi ngiyafuna indlela sifuna yona njengoba sila uNkulunkulu emathi ngasiphi indlela ekhaliphileyo uzomthola kanjani ukhokho wakho wahamba ebulela imizi yamadoda ebulela iy'ngane ngoba efuna imbungu ukuze akhe iy'telezi adayisela abantu abeseyaceba uney'nkomo namhlanje lezo y'nkomo zakhe kwakuthiwa yinhlamvu kwakushoza kuthiwa ungayi kulela dlelo likamajiya ngoba wayenemhlamvu yenkomo uyithole ngokuthwala uthole ngokunyama sebenzisa uLucifer
Sihambile-ke manje nalezi zilwane zakhe ayezenza nalamakhuba lakhe ayenza. Usehambile. Akasadlule ethuleni. Useyabuya manje nalempi yakhe nalezi zilwane zakhe. Izona eseyibusa umusi. Uthi sithi senzele imisebenzi yokhokho bethu abazali bokhokho bethu. Abantu bayizolo lapha. Sithi sibenzela mina aqhamuke lapha atheni. Lethanda konke lokho kubethwa abantwana basemhlabeni. Ondlilwane zakhe lezi ayekhambile. Siyawenza umsebenzi kodwa kuphumelelo. Ingakhayi zenkomo dolu phahla lwethu. Nempondo zeyimbuzi dole insika zethu. Kodwa awenze lutho egcineni ingane iqhubule ingane zizabe zikhathi bafana eceleni. Omulokazana baphuma ngane namhlanje aphume wezothiwa usethola umsebenzi ejaltini. Usezwana neNdiya. Abone ukuthi icala mayizana nengalondiya ayibulale. Ife leyo ngane eNdiya umbungu noma yomlungu ivuke izoba idlozi izohlupha eceleni. Uyabona emva kwesikhathi liyakhula leNdiya nomlungu uyakhula ngale kwethula uba mdala abe mdala umphefumulo uyakhula. Uyabona ekhaya sekuphuma ngane yokomana leNdiya udede. Noma umfana amanaqolo eNdiya noma umlungu udede. Kanti sekuvukele ladlozi lale yangane yathola ngonemthetho. Ubani uthi kumakoti la khiphiza laba abantu abalapha emsamo wasesihokweni wakithi nowakini. Ushembe wakhe ikhala emphefumulo ukuthi kuzokhucula leyo nsila kuzothetha lawo macala njalo kuzothula lezo ithiko zokhokho bethu abasendulo abaphambi kwendleleni mayibonke Nkosi. Bayokhulula kanjani njengoba thina sisathanda izinto ezinhle kakhulu edlula uhambo silithunyiwe emzini oyingcwele. Bona uthetha kanjani icala? Awukwazi futhi ukwanazisa umuntu uthetha amacala. Hayi mina oqala nje ngiyafuna mina ukuhlalo nje mina angizoke ngibona uphakathi kodwa mina na-100 miliyoni ekhala emphefumulo inhliziyo ayikho kanti wena uthunyiwe mhlawumbe. Yabona njengoba sikhethile sakwenza isihlalo emhlabeni sibona ubuhlakani bakho nangale kothuna babakhipha ngoba bebuhlakani. Babangakhiphela ukuthi uzoba umhlaba, uzoba umshumayeli, uzoba umvangeli, uzoba umfundisi. Njengoba sikhetha thina ethempelini sithi sifuna ukuba umshumayeli. Sikhethe ezonto bomvangeli sikhethe umhlaba bomfundisi. Wawungakhethele lo babe kukhandi babe kucela inkosi icela umntwana onomqondo ophusile wakhandwe ezulwini kaShembe waphuza wabeka emhlabeni babe kufunela ukuthi uphusele ukuthi uzothetha amacala wena mawufuna la ukapayithina uyayibona nje ukuthi ngibhekele nawo wonke ngiyahlabelela kahle sina kahle ngenza konke bese ngiyakhetha futhi kunesho sinalo thina olungadala ngoShembe. Mathi amakwazi ukukhalela kahle njengoba yiphindi lokukhalela kahle uyokhetha kuzo zonke izinto ufuna ukuhlanga amathini ufuna ozengawo amathini ufuna uhawu amathini kanti umuntu akaphiwa wonke namakhona uphiwa ndodwa lokukhalela apembelele kumuntu wenza yonke into emzimeni ngolunyazi lwezulu mina lake lakhulu ngombhino lo nkulunkulu eyinakekele khona umuntu oyengithume yona asethi Nkosi amakhosi lo kaShembe oyingcwele ngabona kwathi ukwenza wena wakumsebenzi nawo ngeza wona uzokwenza wabani uzofuna ukufana abantu abafuna ukushaka yonke into abangadalele yona wathi abanye baze bahluke ngayo lento futhi thatha yonke into umuntu thatha yonke into lahlatshela lulana uhamba phambi kwababulana wonke into ayithatha phambili uzagula ukuthi nangagulukelwa khona. Kodwa sithunywanga lokho thina sithunywe ukuthi siyothetha amacala abazali bethu akekho umuntu ozalwayo ezalelwe kuzokhuluma emhlabeni sizalwe njengoba kunenhloso ukuthi umntwana njengoba simkhiphile ezemhlabeni uzothetha amacala obani abakhipha lapha yilabo abantu abahamba ngaphambi kokuthi ulusipho ashawe ezulwini ehlele emhlabeni bangene emazulwini omndeni bangene ezulwini lwamvenqama yibo baguqa uNkulunkulu bathi inkosi ingane zethu ayifikile ithi inkosi ilanga lokhanya uphumela ngasikothe ebuza amadoda uthi kade kunomhlangano nokhokho bethu esho kodwa uhleli eparadise kade kunomhlangano nokhokho bethu okhokho benu bayakhala uthi okhokho benu bathi Nkosi ingane zethu ayifiki kithi kodwa sibona indundulu emva kwezindlu emzini yethu kodwa ingane zethu ayifiki inkosi yamakhosi yethu zivinjwe yini uthi khuluma okhokho benu ehleli nabezulwini
uthi ngase ngithi mina ake ngiyonibhekela ukuthi ivinto yini ingane zini uthi ushembe ngithi ngiyafika ngifica kuney'ndunduma emva kwezindlu zamadoda amadoda abhajwe ethuneni indoda bebuka kuyindoda ihloniphekile ikhethiwe yenziwa induna yenziwa usihlalo yenziwa ubhekela wenkosi yenziwa yonke into ngoba bebuka ubuhlakani bayo bokuba yigabha emhlabeni kanti indoda inamahlazo yonzayo ngemuva namachilo njengoba induna nje idiliza amakhosikazi abantu aganile kulula phela amakhulu induna unkosikazi akhophozela athi hayi mangibambe unduna nje ngizothenga nabo sokubabona nje nokomiti womama nawe ufuna ukuduma phela afane nenduna abese kahle unkosikazi mayesefa ithuna liyamcindezela phela uma wona umuzi wendoda wazi kuye kudlula ethuneni ngeke nje sikhombisa awudlule ethuneni ngoba uthwele imithwalo ubulela imizi yamadoda ngoba yabubula namadoda athi umolokazana wethu wabhimbisa abanye abambhimbisi ngoba beyamasoka bahlanganisa amakhubalo baphephethe abantu besifazane umuntu wesifazane athambe alalele lesi sihogo umthela ngaso lento abathi ukhafula angithi uNkulunkulu ufike la emhlabeni bakhonza abahle basezulwini wafika ngezinye izinto ezenziwayo ezingamasiko wayithatha uNkulunkulu wayitusa wayithatha wayifaka emthethweni waleNazaretha wathi bese zayikhishwe ithini ezulwini ezinye wayiqeda wathi hayi le imikhuba la ngifuna kodwa thina sayivusa sithi amasiko ushembe wayivala yena ushembe wafika la kuthwala ethwala umuntu wesifazane engenathando yebo umuntu wesifazane angadala ukuthi abe nothando wayidala umuntu wesifazane akuhlobo kujabula uNkulunkulu avuthwe aphase asekelwe kahle abantu besifazane iy'ntombi zayijutshwa konkosi zivuthwe ifundise ukuhlonipha nokuyiphatha kahle ifundise umsebenzi wezandla ukuhlala nayo yonke into konke wafundisa konkosi yokushembe kwenza la izinto ey'ngcwele kade sithi ukuthi bayiqoqile intombi hlele esiphola njengoba sikhona isiphola la kukhamba iy'ntombi ukuthi masenikhulile kodwa masemgayile kuphathwa kanje emzini uhamba kanje inkolo leyo ayibona nkosi abantu basendulo bathi masebebona ukuthi izwe selifile base besebenzisa ukuphosa iy'nsizwa zikhafule intombi ziyithwala intombi ziyisekhaya kubo ifike idlisa imithi la into emva kwethu idlisa imithi nentelezi nayo yonke into la isithambile khona bese bekuthumela bekuthumela inganeni ila angithi ngani sebebophile ngamakhubalo bese kuthungela inkomo bathi bazama ukugcina isiko ayisayi futhi kubo ngoba basaba ukuthi izokhishwa lentelezi nale mithi efakwe yona ayisayi kubo ukuthi iyoncane ikhishwe seborotshwa khona la kuwesihlahleni khona basaba ukuthi manje aphuma mhlawumbe uyisukhalphile uzoyibona ukuthi inganamidlisiwe abese efuna abantu abazoyikhipha yonke lento akafuni umkhonyana ngonkulu ingane ihlaleke intombi likhandwe uthando ngomuthi nangey'ntelezi igane la ekhaya izala ingane njani izophuma ingane njani angithi boma inile nisho ukuthi ingane khona ingane engangeke ngizophela noma ngandlebeni kuthiwa le ngane iyathola isifo sokuthi unini bedakwa uqala kakhulu incele kunina iphume nokufa kanina lena-ke ezalwa egazini likamakoti kugcwele yonke inhlobo yamakhubalo nemithi nayo yonke ingane iphuma naloyo kufa mayiphuma nalowo kufa okunjalo kuhlanganiswa phela ngoba ehlanganisa imithi nayo yonke nje kuhlanganisa amafutha ey'lwane kuhlanganisa amakhubalo yotikolosho ukuthi ingane le ithothobale ivuma ukugana lapha ekhaya ngenkani lento abathi ukuthwalwa kwentombi kubi wakuvala uNkulunkulu wathi afunakala ezulwini ngoba le ngane ifakwe izinto ey'ngasini mase izala izozala isizukulwane ngoba izozala ingane naloko kufa kwale mithi ey'lwane naye iphinde izala ingane sesiyanda njalo isizwe singcolile sekuqhamuka lento ekuthiwa imoya ey'lwane lento nje kukhulunywa ngayo eminye imoya ey'lwane ngoba ihlanganise namafutha iy'ngane ezaphuphuma kwahlanganiswa namafutha abantu abathwetshuliwe uhlanganise ney'lwane eminye imoya okhuluma njengabantu kuthiwa imoya wedlozi kanti yonke le nselo isuka kulowo yakhokhokazi ukhokhokazi owathwala umajiya wayezifaka zonke iy'cidile
zemkhuba wafuna ushebo wayivala ukuthwala kuke ezulwini Amen. bathina abantu bathi isiko nawe uyakwazi mhlawumbe nawe wayithwala ingane yomuntu kuba kuhle uma ungazange uyifake amalungo ngoba lawo malungo aphumele ey'nganeni bese kuba uchungechunge ley'zukulwane ey'thole ukufa lokuthiwa ukufa lapha ekhaya akekho umuntu ithi inkosi inyanga yezulu nini natshelwa inkosi ilanga lathi thina boshemba simdala umuntu ongaphelele asiyidala into ekhalisa abantu uNkulunkulu akayidala into ekhalisa abantu akadali umuntu ongaphelele adala umuntu okhohlelayo akekho umuntu okhohlelayo ezulwini akekho umuntu ogulayo ezulwini akekho umuntu oyinkubele ezulwini akekho umuntu onamalimi ezulwini umuntu ukhuluma ngolimi olulodwa mase maningi amalimi kusezokwenzeka kunamalimi ingoba sekunamoya eminingi yakubo efuna ukukhuluma yilolo limi nalolo limi ungabe kuthiwa amalimi usibanibani unamalimi ngoba sekufuna ukukhuluma abantu abaningi ulimi lulodwa lokukhuluma ngikhuluma ngolimi olulodwa mangase manje kuvuka abanye abantu futhi bese bebangisa ngigcina sengindingisa abantu ngindingisa abantu uma bephikisana bekhuluma nomuntu akhuluma nomunye akhuluma bagcina bexabana belwa ingakho labo bantu kuthiwa banamalimi benolaka ekhaya manje egcine ngasakwazi ukukhuluma esihlama ngempama yini ngoba kubanga umoya egazini lakhe nangu umpula buza kuwo wena unamalimi inkosi elikabani licala ngithwele obala abaphikisana egazini labo bafuna ukukhuluma kokanye kanye ubabona labo bantu abanjalo abanamalimi umuntu ushembe awumnikeza isihlabelelo udakahlabelelo uhlabelela nje kungezwakali ukuthi unamalimi yindaba na ingoba vele makuhlatshele lilona leyo uhlabelela ngomlomo wakhe ivesi elifanayo kodwa abantu mabefuna ukukhuluma ile ufuna ukukhuluma kakhulini ile ufuna ukukhuluma lakho intando nalo ufuna ukukhuluma intando yakho angithi umzulu uthelo uthi wena wangigeza ngesibongo esirongi labo bathi yethu ingane labathi yethu ingane ayifani nenkulumo yakho athi omunye ngakhulisa athi omunye ngazala esegazini lakho ukuthi isalukwazi zalunyoka isalukwazi zaluyihlo phikiswana ngawe egazini lakho manje uNkulunkulu simsolelani mayelethu uNkulunkulu ngokufuna uzogeza yonke leyo nto enjalo abantu babe nokuthula bahlalisane babuthi ushemba baboniswane kukhulumisana umlotha kuthethelelane phela amagqungu namazolo inhliziyo yakho eyiphendula uNkulunkulu ayenza umlotha ilamula umndeni wakho ngayibonga Nkosi ngoba akekho umuntu ohamba ephethwe ithonga elilodwa kodwa lapho abantu baganiswa ingakho kuthiwa khona kwesikanyoko khona kwesikayihlo abakubokanyoko kufanele bagane bokababo wakho bayithoba babe abantu besimame bayithoba bathandwe umuntu wesimame isipho sakhe anike sona ukuthi akathande umyeni wakhe alikho elinye ilungelo elifuneka umuntu wesimame iliphi leli sishaya itoyitoyi mina ngisebenza lapha eMartin West ngeke ngibuke lapha phansi sithi wona nami mase ngifuna ukuvilapha ungasafuna umsebenzi ngoba ngithatha iphepha leli lasemsebenzini ngikuqoqe ngilenze ngathi ugwayi ngidlule eduze manager ukuthi I'm having a stake down lehle nabo manje yaphe manjalo awabuza wona ungathi izango ngambili nami ngehle ngathi ngobheka kanti ngifuna ukuyolalela lapho ukuthi lapho doda ashaya gquma isithi wona ngoseduze lesithi wona lapho yindaba mbuzo baba kwenze njani hayi zolekelela amakhosikazi into afuna amalungelo indoda nelizwe iyolekelela unkosikazi wayo ukuthi ufuna amalungelo uyofuna bani amalungelo hayi uyofuna ukhansela kusukela esikhotheni umuntu ongazange azafana nogana ngokuthi beshaya kakhulu itoyitoyi wakhethwa uzofuna umuntu nawe obangwayo igazi lakhe enembango hayi sofuna amalungelo ingane ifuna amalungelo zenzani ingane namhlanje no 10 years thola mase ixoxa behlaba ngingane kathi zinguthuku mase ngayikhipha kanti uhleli isakwazi zahamba sibele point isalukwazi zahamba siphume ekhaya siyosebenza ejajini sakuyahlangana nokhishini wathola umntwana wabona ukuthi ngekanye nomntwana uzophela umendo wayikhupha ngakayakhe wafika ekufeni mase esefika kwaboshwa xoshwa umndeni useyabuza ezoba idlozi elingcolile kumntwana umntwana wenza imkhuba sesiyamthuka umntwana sithuke londimba kanti nasi salukwazi sindile ekufeni esiqoshiwe singakhe ezulwini lomndeni bani othetha lelo cala unyazi lwezulu njengoba yakhe lo muzi lifuna ukuzothetha lawo macala njalo ngoba umajiya uma uya kuyena lapha esigodleni sakhe ngeke ayingene uzothi umajiya kunedlozi liphethe wena woza akufake umnqambo neminyaka akufake intambo yinsonto le ugcwala umzimba wonke ngathi ugesi wekhadi iwaring le khadi ubone phambana kutshonele
akazi kwenzani uyafunisa naye kanti akhona utho nje salwazi zabo emhlabeni sigangile ejaltini salapho umendwazi ejaltini ukishini umajiya sivukile sazophakela ngane sazoba idlozi ngane lengane kodwa manje siyofakela isiyozathi ngane ibe ngangoluthi la makumpana useyohlaba inkomo zala kwamajiya esigodleni sakamajiya imbuzi zakhona la itheqayisha uyeloshisa kuze aphume sebebose kuphele 3 years kuthi wahamba ke manje yosebenza akhona into yocabanisa umndeni uyotshela abantu athi yabona yokuba ubhethele izinto nje ile ndoda endemnyama ehlala ngakithi bangaka abantu abadala mnyama ngakithi isakwazi esifishane esimnyama isona esimbhukayo bangakanani abantu abadala yebo bakhona abathakathi asiphile abasokole bathomlusi bakhona abathakathi kodwa ushembe impande zakho mazikhona noma egade umthakathi ngeke azaqede mayibonga Nkosi ngeke azaqede ngoba ithonga likhona kuwa likusoli ndawo likuvikele lona liguqayo ushembe ithonga liguqa ushembe lithi Nkosi wethu lomntwana sicela umvikele abesekhipha lakhe namandla ushembe asichilize leso sitha mayibonga Nkosi ababini abavumayo kodwa uma abazali bakho bayokusona kusiqalekiso lo Nkosi simsolile ngeke sikushaya isithuba ukufaka kundlela ningi uyafanele sihamba nawe ngemkhuba sizothetha amacala njalo umshumayeli kulula nje lokakhulumayo mangithi kulula kusobala ngoba lapha ekhaya emphefumulo kuyabalwa kuthiwa nazi inkomo zokuqoqa into ebalekile ukuthi siqale simthuma ushembe uthumekile wakithi ekhema abantu balini bafaka ekhoneni godla wena ungafuni kodwa lapha umnyama uyaqeketha lapha ngaphandle Mangulana ivumo zebandla usimukeli ihlabela usimukeli uyokuthi into yokufanele nini ofanele nini babeleni bathi aphunani lokho kufanele kubekeke ngalo silindele ingane khona iyona ezothetha icala abanendawo balindi ingane esancela bathi iyona ezothetha icala labo ezobayela ekhaya emphefumulo phela abanalo bona ikusasa abanazo isikhathi bona banale lithungu naphakade unaphakade bedliwa impethu uma bengatholi ingane zabakhululi ungaphakathi bekhululiwe ohlala noNkulunkulu bahlala ungaphakathi abanendawo banazo isikhathi abajaqile abazi ukuthi kuzovala nini siyoqedela iphayileti yokuyifanele nathi into ezikanje ukwadina wakho utanqoba sekuvaliwe manje angiqondile lo kodwa la ngiqonde khona ngiqonda ukuthi inhliziyo zethu ayiphelele ngoba inhliziyo zethu izona ezifunakalayo lapha ekhaya emphefumulo ngoba ushembe izona ageza ngazi imphefumulo abazali bethu mayibonga Nkosi engani ngisho enkantolo bekufuneka ummeli wena ummeli phela uthi wabongena ummeli sokukhandela wakhona la enkantolo ulande khona ummeli la enkantolo idlula ugoloko aphinda kubophe naye futhi bemsebenzela istate wena kungazi ufuna westate inkantolo funa wakini abantu bakini bafuna wena uzoba ummeli wawo usukhona hlala izindlu ubopha ukhalo lakho kube nesibindi ulinde mayibonga Nkosi ushumayeli kulula nje ihlanganisa uzalo nokubiza nje ihlanganisa uzalo wena usuneyintsukwane khona lapha ekhaya nihlanganise nithole imphefumulo ukhuluma ngey'bhuzazana iy'mbuzi lezi ey'ncane okuphuma konjani hhayi phela mthuma nani mthuma lokuncane okusathi makusukumisa ukubhada kwepasi lo osegijima osekujawa iphongwane ophuma konjani izona-ke ey'thetha amacala ngoba singasona sinaqala uNkulunkulu uxoxa nazo hlala nje behleli kanjalo kwey'dlalisa exoxa nazo yabona mthetha icala hhayi ngasukumuntu ukuthi uyosethi icala esalukwazi esahamba sumthakathi esahamba suphumulwazana lapho egcekeni ukuthi baphumelezise ngoba ifuna amahluli azo bathole kanzima ngala kusibhuda ngoba izalukwazi zivamisa zivukela kubona zivukela kumakoti abazogana athi mntanami umntwana zethu uzogana la ekhaya uzoba unkosikazi uzohlala kanjani thina singekho la ekhaya inganathi axoxa ngoba sithakada awubambe la uyazibambela kanjani izalukwazi ushembe ngesikhathi intombi ihleli lapha esihlahleni incelile yokumfundisa kade isalukwazi zivukela esiqogweni sazohlala uzohlala nomolazana yogana usibantwana ufuna ngifihle la uhlala inkosi ingane ibhada yongeke nazo sifuna ubuyela emzini ngentuba uyambona umntwana uhlala inyanga ezimbalwa uyambona seqala ukubuyela emzini bangibhedele lapha emzini athi uma wakho wena nokanga wena miphatha lokhu
amnikeza imoto athi qothi bekuthi nesekele khona umuntu adwethu wangifonela uthi umshumayeli kade ngikho ekhala emphefumulo ile khala enzima ngithi mina ngikhuluma kahle ngoba akuyenona ngithi mina wenzani uthi ngabula nomangezana wambulalelana uthi hayi ukuba nencazelo yoba indoda yamanje ngikontrola ngafuni ukuzwa wayibukela kanjani ukuthi ngaphathisa umbali wami ezo yakhona ugogo wakhe ngathi ngibophathe nawo ugogo nazi isipho uthi ngafika ngalolu suku ngangibona isidla uthi wangishaya unembeza kodwa kuwe ushabula mpress ulusipho uthi wazi ugogo waphulisa wali kwabhubha emhlabeni uthi kodwa ngizwe ukukhuluma ku-TV ngangibheda nami ngikhuluma ngonyaka izulu ithi ngobulela umuntu uhlale emahlombe wena uthi wathelelwa sibona lesakwazi sihlele emahlombe yena sathi mntanami nawe hamba khona ngihamba nawo ngoba uthi uNkulunkulu wena ulethwe yini ngoba iy'nsuku zakho wabelezelo zingakafiki uthi ngathi ngibulawo sibana abantu hambekela bhelela uNkulunkulu wakho uthi ngihleli kuwe emahlombe ekhalini ngembezi lodade ngathi mina yikho into ambobikela kuqala abazali bakho bese uyovuma emzini manje mawanje bekubulala ngathi kulungile phela bakubulala uthola isigqoko sakho cela uNkulunkulu bangakubulala kodwa hamba ohlambuluka ayikho akubikho bathathwa emhlabeni umzimba womuntu uthatha semhlabeni bese uzomboza umphefumulo womuntu umphefumulo wasezulwini inhlabathi yasemhlabathini ingakho isheshifile emhlabeni mowashawa ngehlamvu yophilidi uthi isithi isilungu babhayi umphefumulo seniyobona nathi nezinjani athatha yonke insila yakhe inyama ijikele umphefumulo nethunzi yona inyama idliwe phezulu ithwala lokuthiwa ingubo yabo bafakwa ethembeni elihle wasengifakwa ethembeni elihle elingumoya wakhe mphefumulo lowo anginikwanga ukhula anginikezanga lolu khula enalo umphefumulo anginikezanga lolu khula enalo namandiki namandawo yibona ukufa kwabezizwe uyabona ukuthi ngiyabonga baba lento esiyithanda kangaka amandiki namandawo ukufa kwasezweni akhona kwasezweni yini kuthiwa kwasezweni ilabo abantu ekukhulunywa ukuthi bayisithuzi nje abadlulile ethuneni bazulazula nje bayisithuzi basemhlabeni ibona-ke labo bantu basesezweni abakadluli ethuneni njengoba bengakadluli ethuneni nemikhuba yabo uma sekuthiwa-ke amandiki namandawo ukufa kwasezweni abantu abangenayo indawo abandindayo bese bekhanda imikhuba yabo bese kuba khona ucwephesheke umajiya emhlabeni abazothi hayi leyo nto isifo esithize nje esaqhamuka khona bese bemchaza bathi umndiki umuntu wesifazane umuntu wesilisa umndawo umuntu wesifazane ofikayo umuntu wesifazane ngathi uyafika emndenini awumadoda umuntu wesifazane uyafika emndenini usuke efike ezogana uyisifike emndenini uma lo muntu ezulazula lapha ezulwini njalo esikogweni noma emathuneni ehlenyuka akanayo indawo mase bemumuntu kuthiwa loba kunandawo lokhu ma uvuka lo moya uzohlala phezu komuntu njengoba uzulazula nje uhlangana yonke imikhuphekuphe yemoya ingakho uma esevukavuka kuthiwa imimoya sizile kuchazwa ngemoya uthi imoya iqhamuka kanjani nethonga nedlozi into ehlukene nayo leyona ingakho kubatshazile kuthiwa le moya eniyitusayo ukuthi umuntu itusa imoya cha utusa imoya ehlangene namafutha eyilwane isize yaba imoya engaziwa kodwa umphefumulo womuntu wavele uba ubobona ngoba noma sowufikile ekhaya emphefumulo uma ethandile uNkulunkulu ewuveza uyahluka emoyeni bese kukhuluma umphefumulo womuntu mayibonga Nkosi zonke lezithixo zakhe beseyibala ukuthi mina ngenza ukuthi wayesehlanganisa imoya yilwane eyangena kuye egazini lakhe njengoba silapha-ke ekhaya emphefumulo sizothetha lawo macala njalo bakhonza bakhe basezulwini mayibonga Nkosi uthi uShemba siyitholeke abantwana benkosi amandla mayekhona imbuzo yokuqala esomthuma ngawo uShemba aqala sibuthele bona emakhumbeni omane okufa emathunjini asawuvumi amena asivumi umuntu uShembe zimthuma asimthumeni phela uShembe bakwethu
So thuba umajiya wazini ngokuwadala abantu bajiya ushebo thuya ngoba uyena owadala imphefumulo isihlabelo sinjalo sikhumule Nkosi umsebenzi wezandla zakho imphefumulo unyazo ladala imphefumulo yabantu phela unyazo umqalo wendlela phela unyazo ilanga lokhaya phela unyazo inyanga yezulu phela unyazo uthiko lenkosazana usebuya isibili manje umqalo wendlela ukhona mhlanga nathi uhamba into eyinkinga bazana afane nathi buka nje nabo nabo newafana nabantu wabo bese uyadelelana nomuntu abantu hey angazi uNkulunkulu wafika umafika ezigube esikhona yena ngayekela noma ufika indulu asithole inkala impahla yokubalanda sishebe siyakuthuma balande mshumayeli uqala ngayo ukuthi sisibaqoqa bonke nalabo abaphambi kwabo qala okubona sebechamisela ukungcola egcekeni mayibonke Nkosi esibili ukubadiliza imithwalo yabo ukungcola ababekuphethe behlobisa ngako bethi bayizango bayizinyanga bagcina sebenza imikhuba bawabaphunkula bathakade izangoma nenyanga benza yonke imingcola eyabantwana abaphuphuma bachutheka balahla bayingozi ngoba bona uthi ushembe izwi labo kufanele likamveli nqa ngoba bangcwele abazange balithiki ilanga abazange bawuthiki umhlaba abalibonanga ilanga abanasono uthi izwi labo makela khulu bathi inhlamvu ushaye iphendula inhlamvu ishale abathi straight bullet ishaye iphampalaza ukuthi ubabulawe inhlamvu enhlahlatheka yamshaya kanti iphephetha ingalo mhlawumbe kulala lesizingalo umzulu kwabo kade thina umfowabo umzulu kwabo kade thina awesele asimzwanga ubaba la kade thina uthi umfowabo ungqobo uthi umfowabo wathi mina nomqashile mina lo engikuhluphayo ngumfowenu omdala ngathi noma wathi umdala ngubani ngicela ungithethele icala emzini ongcwele akakhulumanga ngowakini mfune phela uNkulunkulu bazosipha ithuba abashumayeli manje bathi asifune imphefumulo yethu sinikele umsebenzi sinikele umnikelo wokusebenza awazi lutho udini egacele kwena faka lapho umnikelo wokusebenza uthi shembe ngiyafuna ngalo umnikelo yonke imithwalo amaketango nebopho phezu komphefumulo wami naphezu kwasemathuneni abazali bami ngithi Nkosi ngalo umnikelo wokusebenza ngithi Nkosi ngicela usebenze wena uhamba wafuna hayibonke Nkosi hayi mina uzonikele emini mina senginikele usizi ugijime unikele Azonile ubaba washayisa imoto natisho washawa idlozi lakuwo idlozi xabanise nabamajiya ubona umuzi wamajiya usuzenza umndoda uzuntu ngingane yona uzuntu nomfazi bese bekushaya isho omkhulu mabekushaya isho omkhulu zonikele luyisho sethini uzwi ngani yonke into bomnikelela yona bonikela ngesibongo sonke ubazi ngani yena uthi lesibongo sonke bengazi uqala ukusobulula ngoba uNkulunkulu esevula ikhala emphefumulo la kuthetha khona amacala mayibonke Nkosi usesukumile wakhuluma ngithethe icala hlala-ke wena nentotshele yona ukhohlisa omajiya lapho lethi lokuya lapha ekhala emphefumulo kokulalana ngamaphupho ingani bayasuka bona bawalalela amaphupho kodwa bayahamba bawaphuphela omajiya ey'khodlweni zabo azalani umuntu athi hayi ngolutho kodwa ngiyasibona isalukwazi esilithuthu kanti umuntu usho isalukazi zakuwena lo uyahlolele esifulayo akubona amaphupho la uyophutshelwa abantu kodwa uNkulunkulu iqambile indaba kade sinomfundisi untombela ngesonto elihlulu khali ngiyembeli ukuthi ubothe izandla nenyawo kuvela amakhehla kuwo ayesebenza ngenyoka amthume ekhaya emphefumulo abantu abamsebenzela uNkulunkulu kade bafika kodwa ngoba bafika beboshiwe uNkulunkulu uzowathungula namhlanje mayibonke Nkosi nakimi nakuwe kuzoba njalo esithathe abantwana abaphuphuma bachitha balahla benziwa intelezi benziwa khona lento ethandwa kakhulu abantu mabeyohlola kuthiwa yini abalozi benziwa ngengane ezaphuphumayo nezachithwa nezalahla ilwane esine yabo labantwana ababelethi zokusemthethweni ababelethwanga phela baphuphuma bachitha balahla babulawa ngenhloso abazange bazamukele isiko lokuqala lomuntu ukuthi enzela ababelethisi engakazange usuke emukele emhlabeni kuje ukuthi mayesehamba futhi uba nempahla yakhe ukuthi simukisa ngezandla lembozi ethiwe ngezandla hawu namhlanje isenziwa ukhaya hey sarasana mina ngifuna ukuthula khona imbuzi ezandla engangishiyi
kusukela umuntu ongazathelwa ngenyongo uyena osegijima ogeza ngomswane nenyongo yakasimamane ngoba kushona ingane khona akazathelwa abesehamba ehlanya leyo mbuzi ethiwe izandla kwangeyona ushembe wangeyona imbuzi ukuthi ageza abantu kwakuyimbuzi ukuthi simkhipha ngezandla lozibani usibani simletha kumina bomndeni ngoba sasimthathe kumina nisicelele kumbhenqanga usephelele izinsuku emhlabeni nomusehluthiwe nomshawuli usipho sithi-ke angawele ezandleni zalo usipho simletha kini ngakho kuthiwa imbuzi ezandla eyokubamba yena ukuthi anikeze umndeni angazawele phansi ahluthe omubi mayibonge Nkosi ingakho namhlanje ushembe esifundisa ukuthi uma kukhona ilunga lomndeni ohambile phuthuma nithumele niyonikela Nkosi amakhosi ohambile nozibani uhambile sicela Nkosi umphefumulo kungawele ezandleni zomubi maye wele ezandleni zomubi ukhuluma ukuthi uzowele ezandleni zikamajiya mhlawumbe umajiya umcuphile ukuthi akafele khingedwala khona uzothi uma bemthatha bengingqa uthatha umphefumulo uhambe uthundwe uyosebenza koMozambiki uyokwenziwa ulima amazambane wenziwe ilwane wenziwe imkhokho wenziwe yonke imiphefumulo yabazali bethu iningi labo ayidlulanga ethuleni iyasetshenziswa eminye isetshenziswa yiyo amalungu omndeni ekhohlakele nali ithuba sizonika kufanele sicele uNkulunkulu asazi ukuthi siqhamuka esigubhini sesibongo esinjani mhlawumbe kwakukhona abantu abanjani leli thuba esonikwa lona ukuthi Nkosi naye imphefumulo esiyilulayo asazi ukuthi siphuma esidlule esinjani sicela usebenze Shembe wena wedwa usebenza hamba uthungatha laba bantu abathundwayo nabathwetshula nabakhunkula bomndeni boyigazi lakho mayibonge Nkosi sengiphetha lento kade isho umnewethu lapha ngithi umnewethu mangabe udadewethu oyingane eyanikelelwa kaRoma ingane isuke izalwe umfazi wendoda kuthiwa yilongwe uwaphuma umama egcekeni ayokhulumfika bafike ahlangana nomajiya amkhohlisa umajiya amphephethe abesemonisa aqhamuka ingane ifihle leyo ngane izofakwa esibongweni salapha ekhaya noma ithathe umama ayisekuko leyo ngane yalapha agane khona umama izibona zakhona yilongo ingane kuthiwa yilongo ukuthi Ushembe iy'nkomo mazilapha emadleleni zinya ubulongwe awukwazi ukuhlukanisa ukuthi lo mlongo wenkomo yakithi ingako kuthiwa yilongo nayo le ngane-ke ayihlukaniseki ngoba izalwe unkosikazi walapha ekhaya kamajiya wayizala uSimamane lezo ngane ezalapha kaSimamane lithethwa kanjani icala elinjalo ngeke ngisakwazi ukuchaza ngoba sebedingile bafuna ukuvala sokuye siqhubeka uNkulunkulu mayithandile sibaningi mhlawumbe ngabe uwumkhulu wakho bayilo mhlawumbe konyoko noma ugogo wakho nawe ukhona ukuthela lapho ungabe ngomathumbu wakhe logogo uyigazi lakho unkulu Ushembe uzokhuculula ngalo mfula asukuphatheni kahle siuhloniphe mayibonge Nkosi amen omunye umuntu athi ngizwe ngafika ekhaya obamanje Nkosi yazi ngicela ukufana ngale ngane nganathi ikhumalele ilethe uJesu lo umbonazo wasekheni ithumile wena ngiyafika mina ikhona le ngane sengiyayibhedela wengane kade ngibona wehlele umsebenzi eceleni wakaba uyazisho ngingane yazisho cha ngiphumeleni uthi umbonazo lize la ngoba le inzima fanele ngiyekhale emphefumulo yini kwenze njani nto useyasho umntwana njengoba demana uqala abantu ukuthi ugogo wakhe ngazi nomkhulu wakhe wakwazi ugogo wakhe 26 amangane usaphile ugogo wakhe lapha lelokhetha lafike laboshwa lelibeli nesikwele likwazi ukungayo leli khetha leliseliyakula seliyamqinya manje limqinyela ukuthi alidlulile ethubeni kanti ikhetha nesikwele nje ugogo ukhohlakele unemkhuba yenzayo ugogo ithi ngifundile le ngane ngazi ukuthi benzani ifundile ngisana une-degree noma une-diploma umntwana omncane ngapha kubhimba zonke izinto bhikiswa yile ndaba yakubo kade ikhuluma uthi manje leli khetha liyabalisa leli khetha seliza kubo nokumnyama ngoba engathi angazi lesalukwazi saguqula kanjani sacika kwahlanganisa kwenziwa amalumbu angazi uma nalo leli khetha lagcina selitiyekile yini selenziwa amalumbo vele bekhohlakele iyakhathaza leli athunyelwa kulo mntwana
kanti likhetha lihamba nje emhlabeni belivesi limlungiselele lo mntwana ukuthi izinto zokubiza lo mntwana useyazingelwa lo mntwana tabula hawu mntana mpho manje sewuzohamba nje manje usuhamba lapho uthi ngekhaya hamba tshele khona ekhaya bazothi amacala abafuna mayibone bengakhuluma abantu abashemba bangibulala pho manje uzokwenza njani uthi angazi kunjani ngoba kuthiwa ngizosinda la belikhetha kuthiwa ngizosinda la lishilo lathi ngekhaya emphefumulo mntanami njengoba kusho ikhetha lathi njengoba uthunyiwe ekhuluma njalo lokuthi unyekhaya emphefumulo mntanami yimina engithe ujesu akutshela ukuthi ekhaya emphefumulo ngoba yimina langizothisha khona icala lawo yimina langizokhethwa khona ufike usebenze ekhaya emphefumulo manje mina ngimbuza ngisazi lokuyimsombuluwoyi ngimbuza zithi manje sengizohamba insuku zami sephelele ngithi naye uma uthanda ungahlala phela isondolo ukuthethe ngoba unalutho uthi anginalutho ekhaya kungekho ngingelutho angangishaya amathi masematshela ukuthi ngiphuma kashembe ngithi mina uma uthanda phela ungahlala ngizocela amaphoyisa akukhululane noma isondolo ukuzoshayisa abantu njengoba engathi liyathetha icala mayibongozi amen yindaba nange ithi kunakalani ngoba thina sazi sizomnikana ukufundela incwadi abasekorinte lesibili ngithi 3:11 noma 4:3 ngisho ngoba angaso mnikazi phela singathi umuntu okuchaza sinawo uphephetha noma uphuphuta nani asinalutho thina sinethemba elilodwa kunyazi wezulu mayibongozi amen kanjani sazi ukuthi ugeza kanjani thina sinehlelo into neyodwa ukuthi ushembe bantu abangizobakheza amen zobaxoxa bonke umhlaba wonke mani batshelile nje ukuthi abeze abantwana abaphilayo ubageza masefika abantwana babo funda ba ithemba elinjalo sinalo uThixo ithemba enjalo sinalo ushembe ngaye uThixo ngalo unyazi lwezulu angisho singamandla ukama into asisho ukuthi khona esingaqamba thina ngokwethu ungathi thina esingaphilisa ngomuntu ongathi kuvela kuthina ongathi kuthiwa kuvela kuthina kodwa amandla ethu nothemba lethu avela kuthina avela unyazi lwezulu ngiyabonga baba amen amen thina akukho singaqamba thina sazi ukuthi unyazi masike salibiza sathi inkosi nangekhaya njengoba sisho namanje inkosi bayakhala abantwana kade bekhuluma baphengulele ukufa bathukele emthwala abazali ushembe uzokwenza noma yonke amen kodwa sihlale nathi silindile simhlambulele uNkulunkulu silathi iThixo wathina yebo iThixo sinikwa izoyibona kodwa thina umnikazi womzimba asibatsheleni phela sithi cha njengoba wena usebenzisa umzimba wami ubuza kimi mina ngithi mina akulungile ngoba ndidlanga ethuneni manizana lezinto asihambeni senkulunkulu vumana nethunga mayibona Nkosi amen babalekeli ngoba babalekela khona umuntu ethi mina ngilikholwa mina angifune umngoma uyambona usefaka ikhopha zenkukhu uyambona usehlubukile sethi selimhlumile idlozi cha ngivuma uthi ngiyavuma nabakithi phela niyithonga egazini la niyidlozi kodwa ngithi lento enginginika yona ayimfaka ngezulwini asihambeni soyathuka uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu ushemba ubekile ikhala emphefumulo mayibona Nkosi amen uma noma uthandaza ukhulume nawe babikele kanjalo amen unqobo wena njengoba belandela wena bafuna uholwa uwe kodwa bakwazi kwesinye isikhathi ukuqondisa inkulumo bebathi hayi nansi into sikupha yona uzolapha abantu iyasindana ukuthi uzolapha abantu bafuna uvume bese begixabeza wena bese useyabona naye yasehlula nathi muzo hamba ugeiza hayi umsebenzi omkhulu ikaba ngalanga muzo ugeiza ngawo bayijikela kuwena ngekho umuntu ongathi ongavuma mathi qhamuko kwathi nazi khomba zokubulala mntanami zokuthakatha ungavuma wena fanele njalo fanele imbathise ifaka amaflawa ezokulapha zibe zihle ayihlobisa ifaka amafethe kuthiwa amafethe fanele zibe zihle impela uliphathe lize uzemfune ngetolezelayo kulesiliva ulibambe uzujize kanje bafuna ukuthi inhliziyo yakho iyithande lento uyifake ngaphakathi ikubuse bese begixabeza babuse umntwana letha nawo phela yinde lento letha nawo waza nakho usevumile balanda yonke into uzoqala lapha abantu sizakubona usucasubala hayi mina ngidlala umathiya mina ngibhedela mina ngisawela safuna into yokuvika sebeyibusala umkhuba yakho bese kuthiwa uyinazaretha mthakathi ngiyacela-ke bantwana benkosi kulabo abambathi ngomhlophe ukuthi namhlanje bagcine ukuthi amanazaretha ayathakatha abagcine labantu abangayimbathile ngomhlophe ngicela ukubanikeza nasi isifundiso khona bezokwazi
adana amaNazaretha ayathakatha cha umuntu ufuna isifungo sokuba umNazaretha abese niyeza umthetho ukuthi umNazaretha umuntu ongcwele umuntu ohlambulukile bese tuhamba ngawo-ke lowo mthetho mase ephambuka lowo muntu engasawenzi lowo mthetho ehlanganisa imithi nayo yonke into eseqala ukulumba akaselona iNazaretha ungaphinde umbize weNazaretha ungasho nje mayehlupha ukuthi loyo muntu wayewumNazaretha umthakathi loyo muntu wayewumNazaretha umthakathi ungathi amaNazaretha ayathakatha mayesethakatha akaselona iNazaretha umuntu ongcwele mayibonga Nkosi iNazaretha ludla umuthi amen bengazi sizoshika eshezana amen ngoba njeba uthanda udla umuthi nje ukhisa umuntu wakini uthi ushembe mlethele umntanami simgeze phela simthule umthwalo ukuze uye kumuthi mayibonga Nkosi amen ngiyabonga ngicela ukuma la ngicela ukugegela umfundisi abekelwe linye bese siphethe inkonzo Inkosi kusisele ezindlebe ezihlakaniphile ezwi amen 163 in verse 1. 163. Sondelani Bantina Oke Mantina Dago Sekhulunyiwe kakhulu la ekhaya. Ngiyakholelwa kakhulu ekulaleleni. Njengoba sila nje sithunyiwe basizolalela. Uthi-ke umbhali muhle umuntu olalela eze. Ungalaleli nje ungezi angifundele leyo ncwadi nje kuphela baba, incwadi kaJakobe. Umuntu olalela angezi afana nomuntu ozuka esukweni. Uyaba isashana usesikhohle ukuthi umuntu onjani. Jacob 1 verse 22. 1 verse 22. Nani mazul
Ungenani wemhlaba mthilise. Funda Baba Jacobe 1 verse 22. Kepha abenzayo izwi. Kepha abenzayo izwi. Ningabi abezwayo ngendlebe nje. Ningabi abezwayo ngezindlebe nje. Nizikhohlisa. Ngoba umuntu uma elizwa izwi ngendlebe nje angenzi njengokulalela kwakhe. Uyafana lo muntu nomuntu ozibukayo ubuso bakhe ebusweni esibukweni uyazibuka asuke akhohlwe masinyane ukuba umuntu onjani. Ngiyabonga baba. Ithi ngoma yonyazi ngiyakhumbula izeluleko engelulekwa ngazo ngoma ka-8 kulezi zihlabelelo zamaNazaretha. Uthi-ke umshumayeli bantwana benkosi unyazi alifune imali yamuntu, alifune izinkomo zomuntu, alifune ngisho izimbuzi. Uphinde amagama akhulunywa uBhombela mayethi maNazaretha, nina kanayo into eningabonga ngayo uNkulunkulu ngoba yonke into eninayo ingekaNkulunkulu. Wathi ngisho izinkomo eninazo, imali eninayo, nayo yonke into eninayo, ngisho abantwana uqobo lwabo abakaNkulunkulu, nina ninalutho. Utho wasethi-ke ngiyacela okungenani zamani nenze ukulunga. Ikhona eningabonga ngabo uNkulunkulu lo. Nizame nenze ukulunga. Amukho umuntu ongenza ukulunga maNazaretha, kodwa lothi unyazi zamani nenze ukulunga. Lothi ngoJulayi ngiyasithanda isilimo sikaNkulunkulu. Kusho unyazi kunesihlakanipho sikaNkulunkulu. Bayenza abancane. Ngiyasithanda isilimo sikaNkulunkulu kunesihlakaniphi ngoba ukhona umuntu akahlakaniphi, usho njalo umshumayeli, aze edlule aze ayohamba phambi kwaShepha ngenxa yokuthi uyaziya. Umntwana kaBantwana benkosi ngoba umzulu wesongo nami Bantwana benkosi ngithatha udumo lelamletha la. Ngisuke ekhaya izolo kunomcimbi okhona wabantwana emzini kababa wamashu lawa F Village. Ngase ngithi cha ethempelini eliseduze ngizovuka khona ngeke ngifike-ke la ekhaya. Futhi ngangikhona kunomcimbi lapha unyazi luhlabelela lithi yiza namhla yiza ngamandla. Kukhona obaba la owelis'imkhulu wagcwele isikhulu zahulumeni. Kukhona ngisho abafowethu bombutho womkhonto wesizwe balandela bagezwa, abazali bagezwe basebeya emzini waseNazaretha emzimkhulu. Wafika nabo umshumayeli, inkosi seyiseNazaretha emzimkhulu, ngangikhona kayibonga inkosi. Besale nomcimbi owawenziwa ngaleyo mini lapho Bantwana benkosi inkosi eyabageza abafowethu laba bomkhonto wesizwe. Emva kwakhomando wakhuluma kakhulu, insizwa yakwavundla mangaphosisi yakhuluma into ebuhlungu maNazaretha. Wathi mawulalela wezwa uhlengezela izinyembezi, bobaba sithwele, amukho umuntu ongathwele. Ngiyambongela umuntu ongathi akathwele njengoba silala. Ngiyambongela umuntu ongathi akathwele. Siyambonga uShembe ngoba ungumlamuleli maNazaretha. Ngiyabonga bengizokhuluma Bantwana benkosi isikhathi siphelile. Ngake ngaqalekisa mina usuku lokuzalwa kwami. Ngathi akwaba kuzalwa. Kanti kuseyisikhashana sobumnyama kuzohamba fika ukhaya. Amen. Kwesinye isikhathi usuthatha intambo wazilengisa ngenxa yokuthi kumnyama, ukhohle ukuthi kukhona isikhathi esizofika
sokusa kufika ukukhanya kwedlulu kumnyama vele ubumnyama kuneseyisikhathi sako sivele nako kudaliwe kufanele kube khona kodwa mana mawubona ukuthi kumnyama ungahambi ngokuzokhala kathela ulinde uzosa kwemhlo emva kobumnyama kuzokhala uNkulunkulu wazidala lezi zinto abantwana benkosi wadala izinto wathi kukhona ubusuku obumnyama wathi kukhona imini ewukukhala zofika zonke lezinto empilweni yomuntu ufisa ukuhlola kanjalo kakhulu abangaqokile ukuthi bafowethu ngabe ngaqalekisa usuku lokuzalwa kwami ngathi kwabe angizaliwe namhlanje ngiyafisa uNkulunkulu angithethelele ngoba isimo engangikuso manje neminyaka ngihlalele la ipostela kakhulu la ngingasebenzi kodwa namhlanje ngaphi ngenxa yokuthola lo hlelo wangusisa abantwana uNkulunkulu angipha abantwana bawu-8 kumamoya bamanje banganayo ingane ngaphandle ngizenzile into zasezweni ngiyambonga uhlelo ngoba khona into ebuhlungu yokuba nengane ngaphandle bengizokhuluma ngiyabonga kakhulu inkosi sengikhuluma socela babubabe ngiyasiyosola ngengoma ukusola ngayo nkosi busise unawenza nkosi busise ukuqhawela